habari ya kusema tumeokoka ili twende mbinguni, sijui tuliikuta wapi, na ndo ulisi pengine ambao tulilisi kutoka kwa wahubiri wa zamani, wachungaji wa zamani. Tumeenda nacho bila kushtuka kwamba tusome Biblia ndilo kusudi la Mungu. Sikiliza nikwambia mama, sisi mbinguni tutaenda kweli kabisa, mbinguni tutaenda, ila tutakaa miaka 1000 kwa hesabu ya kibinadamu. Kwa hesabu ya Mungu ni siku moja. Mambo hayo utayakuta katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Mungu alimtuma Yesu Kristo duniani aje kuchukua ufalme kwa mataifa mengine waliokuwa wanalitawala taifa la Israeli, awakabidhi Israeli. Wakati Yesu anakaribia kuondoka, Mafarisayo walimuuliza Yesu, wakasema hivi, wakati huu ndio unaokusudia kuwarudishia taifa letu ufalme, Israeli ufalme? Ndio wakati huu? Akasema sio kazi yenu kujua ambayo Baba ameyaweka katika mpango wake, katika moyo wake. Lakini sikiliza nikwambie, Yesu alikuja ili kunyang'anya ufalme uliokuwa unashikiliwa na makafiri na watu wabaya, na wanautumia vibaya ule ufalme, wanatesa taifa la Israeli, ili aurudishe kwa taifa la Israeli. Kwa bahati mbaya, kabla hajafanya hayo yote, wakamuua Yesu Kristo. Na vita ya kumuua Yesu Kristo ilianzia kwa Herode, wakati Yesu ana miezi michache tu, ana umri mdogo. Herode alianza kuchinja watoto wote. Sio kwamba Herode hana akili. Herode alikuwa anatetea ufalme wake. Hivi unanielewa mama? Anatetea kiti chake. Alikuwa na uhakika, kwa sababu ndivyo ilivyoandikwa kwamba atazaliwa Yesu, atazaliwa mtoto mwanaume, atakabidhiwa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Na habari ya ufalme kwa taifa la Israeli yalianzia kwa Sauli, wakati nabii Samueli alikuwa anatumiwa na Mungu kuongoza Israeli. Alipozeeka, watoto wake wakaanza kuendesha vibaya, na ndipo wakasema, tunaomba na sisi tuanze kutawaliwa na wafalme kama mataifa mengine. Ili ujue kwamba sisi hatupo kanisani kujitakasa, kuabudu ili tuende mbinguni. Sikiliza, Petro anasema hivi, Yesu, tumekufuata wewe, tutapata nini kwako? Sikiliza vizuri, tumekuwa waaminifu kwako, tutapata nini? Yesu alichojibu ni hiki, wachungaji. Yesu alichojibu akasema, duniani mara 100, lakini kisha uzima wa milele. Neno milele maana yake nini? Neno milele sio mbinguni. Neno milele ni uzima usio na mwisho. Milele ni kisicho na kikomo, ndiyo milele. Sikiliza vizuri, Petro anasema, Yesu, tumekufuata wewe, tutapata nini? Yesu anajibu, mara 100, ukiwa hapa duniani mara 100, kisha uzima usio na mwisho. Nini mara 100? Uwe na afya mara 100, uwe tajiri mara 100, uwe na amani mara 100, usiwe mgonjwa, usiwe na mateso, usiwe maskini, usiwe na madeni, yani uwe na uhuru wa kula chochote, wa kufanya chochote mara 100, alafu uwe na uzima milele. Sasa hicho ndicho ambacho wachungaji tunapaswa kuwaambia watu. Hii habari ya kusema mbinguni, tumeokoka ili twende mbinguni, sijui tuliikuta wapi, na ndo ulisi pengine ambao tulilisi kutoka kwa wahubiri wa zamani, wachungaji wa zamani. Tumeenda nacho bila kushtuka kwamba tusome Biblia ndilo kusudi la Mungu. Sikiliza nikwambia mama, sisi mbinguni tutaenda kweli kabisa, mbinguni tutaenda, ila tutakaa miaka 1000 kwa hesabu ya kibinadamu. Kwa hesabu ya Mungu ni siku moja. Mambo hayo utayakuta katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20, sura ya 21, kitabu cha Ufunuo. Sasa leo hii, kwa sababu watu wanasubiri kwenda mbinguni, ndio maana shetani anawapiga, kwa sababu watu wanaona kama siku ya kwenda mbinguni ni mbali. Na wengine wanasema tokea mlipoanza kusema mbinguni ni leo hii. Tokea mlipoanza kusema kiama, siku za mwisho ni leo hii. Kwa watu wakisikia siku za mwisho ndio wanachanganyikiwa, wanahisi Yesu atakuja. Sikiliza, utakuwa umechelewa kujitakasa. Biblia inasema leo hii, saa hizi, mwenye kujitakasa na azidi kujitakasa, anayezulumu na azidi kuzulumu, kwa sababu siku Yesu anakuja kulichukua kanisa ili tukapumzike naye miaka ile 1000.
tayari utakuwa umeshachelewa, kwa sababu ndio siku ya hukumu. Siku ya hukumu sio ya kujitetea. Siku ya hukumu ni ya maamuzi, jehanamu ama uzima wa milele. Nimemaliza. Mungu awabariki wachungaji mnaoweza kuelewa na kuanza kufuatilia maandiko. Wahubirini watu waanze kuishi kitajiri duniani, waanze kuishi kwa mafanikio makubwa duniani. Na hiki pengine niseme hivi kwamba kwa sababu hatufundishwi mafanikio, kwa sababu tumefundishwa kusubiri kwenda mbinguni, ndio maana watu wanamtafuta sana Mungu. Wanaona kwao kutafuta hela hasi kitu kwao. Na mbinu na maarifa na injili ya kuwafundisha kuwa matajiri haijafundishwa. Kwa hawaelewi habari za kutafuta utajiri, yaani habari ya mafanikio hawaelewi kwamba kuna kuishi maisha ya kitajiri ukiwa umeokoka. Ndio kuna kitu Roho Mtakatifu ananiambia. Wengine wamesema ni vigumu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Mungu wangu, hicho ndicho ambacho wachungaji wamewaremaza ama wahubiri wamewaremaza waumini wao, kwamba eti mtu akiwa tajiri kuingia mbinguni ni vigumu. Yesu alisema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu uko wapi sasa? Ufalme wa Mungu uko hapa duniani. Uko hapa duniani ufalme wa Mungu. Kwa tajiri sasa ni manake anakuwa bize na mambo ya utajiri wake kuliko kuwa bize na ufalme wa Mungu. Yaani mimi hapa nilipo nafundisha ufalme wa Mungu na uelezea ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu uko hapa duniani. Kwa watu wanafikiri tajiri hataenda mbinguni kwa sababu ya utajiri wake, ila ngamia. Yesu hakumaanisha hivyo. Ndio, ufalme wa Mungu uko hapa duniani, hauko mbinguni, upo hapa duniani, na tunatamba nao, tunawaponya wagonjwa kwa kutumia ule ufalme kwa jina la Yesu. Kama hujanielewa, nitaweka namba zangu za simu hapo, utaweza kupiga ili uelewe zaidi. Lakini nakukaribisha, napatikana mkoa wa Mbeya, hapa tu mjini, wala uendi mbali. Shuka stendi kuu kwa gari, kwa basi, ama ukishuka kwa ndege, shuka airport mkoa wa Songwe, hapo tu. Nauli kutoka pale ni shilingi 2000 kutoka airport yetu ya Songwe kuja kufika mahali hapa tu. Mungu